Ma'am, tara na ma'am. Sir, itaod sa imong seatbelt. O sa seatbelt. Gakos sir, bagakos na. Okay na sir, hugti gamay. Ha? Unsay sale, ma'am? Ay, libre gakos magudi among sakay diri sir. Aw, libre gakos din sakay diri, ma'am. Unya day, kamusta? Day, na ako'y bagong tirada. Nga diri ta makaginansya. Ha? Unsa man na day? Murag nindot lagi na. Sakto kay na imo gisuot day. Ha? Nagsanina man ko. Kana ba? Ay, ngano di ay? Dagdag points na. Wa ko kasabot nimo day, unsay patabo nimo? Mag-sale ta karon. Pag lalaki itong pasahero, atong pagakson. Timing, oy, naanak po mga siksi nga habal-habal, oh. Manay, pasahero day oh. Ay, sakay kaya? Oh, sakay ko. Day, ikaw na day. Larga na. Dali ya. Ma'am, asa ko masakay, ma'am? Sinawag telescopic yung motor, ma'am, oy. Diha lang ka sa likod sir, jackbata ni moron sir oy. Ngano man day, ma'am? Nag-sale man gud mi karon. Oh sir, nag-sale me. Sakay na sir. Og nag-sale mo, baratog plate, eh? Dili sir, pwede ka mogakos nako. Ay, libre gakos ni? Yes sir, libre jud. Sige, ma'am, masakay ko. Ma'am, tara na, ma'am. Sir, itaod sa imong seatbelt. O sa seatbelt. Gakos sir, bagakos na. Okay na sir, hugti gamay. Day, ihatod sa ako ni. Sige day. Sige na po yung maabot ron. Dali ara ni mo day uy. Diha ra man ko to sa unahan day. Wa pa ni abot pasahero day. Wala pa uy, mingaw man. Ay ka. Naana po akong mga idol nga mga habal-habal, oh. Bastang mga siksi, ha? Uy day, nay nagpadulong basin mo sakay ni. Ay sige, ako ani day. Ma'am, sakay ko kinsay nagtorno. Sa ako ka sir. Ikaw nagtorno, ma'am? Oh sir. Pasiklabi dayon. Ano sir? Ako mo sakay dapit, ma'am. Day, ing napod nga nag-sale ka. Ha? Unsay sale, ma'am? Ay, libre gakos magudi among sakay diri sir. Aw, libre gakos din sakay diri, ma'am. Sige sir, gakos na sir, kay malakaw na ta. Gakos na ko, ma'am. Day, ihatod sa kani. Ah, dali ara pud nimo day oy. Ay turbo to akong pasahero day oy. Uy, mga babae man na masayro. Day, yun na po isa oh. Oo, sakay ka sir. Oh, sakay ko. Gwapo lagi kag gupit sir. Oh, ma'am. Ah, ka muna og sir. Dito sa health center. Ah, sige sir, tara. Larga na, ma'am. Nisakay na ko. Sir, nag-sale ra ba mi? Dapat mo abil ka. Ha? Unsay sale? Barato rin yung plate, eh? Dili sir, pwede ka mogakos nako sir. Dili ti kay hatod og di ka mogakos. Ay, binuang mo nang yung style, ma'am. Pag-aksong ko ninyo. Yung masakpan ko sa asawa. Patay ko, ani. Ma'am, baklera ko, ma'am. Kay, kasi makita pa kung sa akong asawa ba nga magkos-gakos ba niya. Mga pa na hinungdan nga magbulag ni. Bahala ka sir, sayang ang gakos.